Sanibonani, ngibingelele ngokukhulu ukuyithobana ngenhlonipho. Igama lami ngumzamo okwamkhilana. Ngicela nje ukuthi ningiphe indlebe kulabo asebethole udaba oluthinta igama lami kanye nomntwana noma ingane yami. Ngithi angichaze kabanzi kulolu sisimo noma ngekho kude kakhulu kulento yokuchaza izinto ezama personal life kakhulu, but ku situation ekanje kuyangiphoqa. Isimo sami simi kanje nganze sekhaya. Kunzima kakhulu kuba umuntu wesilisa kwesinye isikhathi, but angingashishi ngithi kunzima ngoba mhlawumbe udaba lami uzolu-understanda ngenye indlela, but bengicela ukuthi ungiphe indlela. Isimo sami sikanje noZanele Maphumulo, lo ongiphosta as umuntu ongazuthi angenzi kahle. Okay, so ngibe ne relationship yami naye if ngingenalo iphutha mhlawumbe yaba 6 years. Saba nomntwana samthola ngo-2019. Ku-2019 nakhona wazalwa ngo-21 November. Ku-2019 kwakumele ngaba wazalwa ngo-2020 enyangeni yokuqala, shothi waba yiprema. Ngenqamba manga I was there for umntwana since day one. Ingane wayitholela eKing George, and ukuyitholela kwakhe eKing George wahlala esibhedlela for inyanga yonke, and kuloko kuhlala kwakhe bengihlezi ngikhona every day. Noma kuthiwa ushift eKing George ise eDingthini, bengilandela ngisho i-ambulance because benginama brothers from the streets abafowethu abade bengisiza transport wise, yabo. Even ngisho esibhedlela phakathi beze basho ukuthi akujwayelekile ukuthi umfana ongaka abe responsible for ingane ethe early stage kanje mfethu. Kuyajabulisa. Okay, so ngizama ukuveza la iphathi ukuthi emntwaneni nje kusukela nje efika bengikhona kulo 2019. Umntwana athetwa ngawo ku-21 kuNovember, ahlaleke ubaby mama esibhedlela azaphume ngoJanuary. Uhlalele kuphi eDingthini. So ngangifika every day, to be honest, ngifika every day ngize ngiboleke imali because mina ngumuntu ongasebenzi, ngiyazama kodwa ngizama ngani ngesaloni. Kuthe ku-January, February, ngo-March, qiniso lisho njalo, bese kuvele kukhona inkinga eyikhona naye nje ephuma esibhedlela, aphume sewumunye umuntu, yabo. Because even ngisho nakubo ebuye esibhedlela baze bancoma ukuthi hey, because if I'm not mistaken uma wakhe wambheka kabili noma kathathu, but insuku zokufika kwama wakhe because mawakhe ngamkhulumisi waye umuntu kanjani owayengazi umdinelwe, ngisho njalo, and right ngokungalokho because umzali. And waze washo ukuthi hey, ngithe ngiyafika lapha yana esibhedlela ukugcwele ukudla baba nganithi ufika njalo, yabo. So bengiya all out nenhliziyo because nami ngizama uku-appreciate into angenzele yona, yabo. Okay, kuthe ngabo March kulo kuba khona le inkinga, ingane isele yodwa kubo, yabo, kanjalo. Ngifonelwe izingane zakubo uZanele ezincane, zifonela ukuthi zingitshela ukuthi uZanele akekho, uphumile, and njobe ngekho ingane ihleli yodwa endlini yakhala. That is a painful part ukuthi ingane ihleli yodwa endlini nezingane ebusuku ngo-9. Ngiyakhumbula ngalelo langa ngasuka la ngihleli khona, ngahamba ngayolanda ingane, ngayolala naye ekhaya. And phakathi nabo ubusuku ngafonela ugogo lo ngimfonela yakena ugogo wami, ugogo engimgundayo, ugogo ngithandela inhlonipho. So ugogo ngimfonele ngithi gogo, yazi ngisendlini angilele. Ugogo njengoba engazi mina sengimgunde for isikhathi eside, and i-relationship yami noZanele uyayazi since kade kuyi-relationship ekade yini. So gogo angilele endlini, ngilele noSibonga kanje. Ugogo aveta aphatheka kabuhlungu, athi ingane yami, umfana awukwazi ukulala nengane, wena ukwazi lapho uphatha ingane ilethela endlini. Kwakuwo-March, ingane ena 3 months. Ugogo mayiselele nengane ngakusasa sengizoyibona, athi ingane yami, yazi into ebengicabanga ngoba since nixabana noZanele kubuhlungu because wena ingane lokhu uzama ukuthi ukhombisa uthando, but ukulwisa ngayo ingane because kwesinye isikhathi bese ngiyafika angitshela ukususa kwakhe, yabo, kuningi obekwenzeka, but ezinye izinto ngicela ukuthi ayibalekile njengamanje. Into ebalekile ile engizama ukuthi ngiyiveze. Ngicela ukuthi okay, ugogo athi ngicela ukuthi ingane yami ukhulume nayo uZanele. Manikhuluma noZanele kube ukuthi ucela ukuthi ingane ayilethe ngihlale nayo mina la, nina nothuni ibonele mina because mina ekhaya akho umuntu owumuntu wesifazane, kukhona ubhuti bami nje abawu2 bese kuba khona umalume. So mina njengoba ngizama u2019 lo ngikhuluma ngawo,
ugogo mayicela leso sicelo ugogo naye wayengazi ukuthi ukuyifaka kwakhe kule situation kwakuzoba i-situation efana nayiphi yabo, but why risk because wayenza because of uzama ukusiza isimo engaphansi kwaso sokuthi anginayo umuntu owumzali. Okay, ugogo aveza igama lokuthi ingane yami ngeke ngize ngidinge imali for ukuhlalela nengane. UZanele mayifuna ingane ngayithatha hambe nayo ayikho inkinga, kodwa into engiyidingayo ukuthi ingane ingaboni ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu no2. So mina into engizoyicela kwena ukuthi ingane ingaphelelwa amanapukeni nento ezokudla. Lethi gogo ngiyabonga, ngizokwenza sure ukuthi ngiyaqikelela lezo zinto. Kuthetha njengaphi ngesikhathi singakanani vele singene kwi-lockdown, yabo. Masingena kwi-lockdown mfethu ayikho iphathi eyihlungu njengale hayana ukuthi singene kwi-lockdown. Nginomntwana osamncane, singena ku7 days kuvalwa i-country and akekho umuntu okwazi ukusebenza e-street vendor, and mina ngi-street vendor because ngumuntu osebenza as umuntu ongekho registered zonke lezo zinto, but i-country ayivaliwe nje locked, yabo. So ngangizama ngayo yonke indlela ukuthi at least angabe ngikunda abantu emagcekeni makubo ngiphatha ubhaka ngehla ngenyuko ukuze ngikwazi ukuthola abantu aba 3 or 4 or 5 because umjondo lwami ngangakwazi ukuvula. So ngangiya all out ngalendlela ukuthi ngangikhombisa uthando lomntwana nokukhombisa ukuthi kule simo engikusona ngizodlula noma si difficult, and enye into eyenza ukuthi ngiqikelele ukuthi ingane ingashodelwa losisi because ingane ihleli kumama ongangizali ongikholisela because of his situation engaphansi kwayo. So kulungile ngithetha kanjalo ingane ihleli ngo-2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 5 years no. And njengoba ihleli lengane akukaze kwaba khona umsindo, akukaze kwaba khona inkinga ebakhona. Ingane ngiyayizamela nayo uyayithengela ngamandla asuke nawo, imina ngiyabhatanisa lana kodwa ngiyabhataniseka ingane igqoka izinto ezigrand. Nginamakhadi aseyitolo engingawavulelanga mina o-Elchad, o-Truworths, o-Identity, yabo, o-TFG, ukuthi ngikwazi ukuthi ngicoshe impahlo Elchad zonke lezo zinto lezo ngamakhadi for ukuthi ngilekelele i-situation yami, yabo. So kule situation engikuyona umsindo bungekho and kukona konke bekukhona ukuthula ugogo, and even today ugogo namanje ngisaseduze kwakhe because of iqiniso angenzela lona, yabo. So into eyenzakalayo kube khona i-situation mina yokuthi uma ngiphuma kwi-relationship ngigcine ngiba kule simo engikusona njengamanje njengoba sekuxatshwane ngazuthi ngumuntu ongenzi kahle. I-situation yami ngithe mangiqhubeka empilweni kwaba khona umuntu osifazane engizwana naye eceleni, and mangizwana naye eceleni ngingaphosisi kahle, but umntwana ngimthole last year, yeah, ngimthole last year ngo-January, yeah. So uma ngithola omunye umntwana vele sinobhemi mama oqala kade sahlona ngo-2019, yabo. So kule situation engikuyona akaze kwaba khona umsindo ku-2025 kuyela le because ingane ibihleli nogogo obengikholisela yona ingane ngokuthula nothando, so ukuthi ibonela khona. So uma ngithola omunye umntwana into eyenzakalayo igceke negceke molingcolisile emele uhambe ulungisa. Umntwana wami oqala angikwazanga ukuthi ngilungise ngesikhathi because of akekho umuntu omdala wake wasuka khona bazobika isimo somntwana ekhaya, akekho umuntu wakwenza into efana naleyo, yabo. So kuleyo situation mina as umuntu owonile kumele ngilinde ukuze kufike umuntu ozozobika isimo esikanje kanje, so that sizokwazi ukunderstand ukuthi into ekanje sizoyilungisa kanjani for lowo muzi. So mina ekhaya akekho umuntu okwafika from kubo kaBaby mama oqala, but kulo wesibili ukuze ngikwazi ukuthi ngilungise, angikwazi ukulungisa kulo oqala ngingalungisile emuva, kumele ngenze njani ngiqale emuva. So iyalana ke lento kuthe kusuka emva kalokho lesimo engikusona ingane ihleli kahle kagogo everything and stuff. Ngitshela ugogo gogo njengoba senginomntwana wesibili bengicabanga ukuthi ngizama ukuthi ngihambe ngiyolungisa izinto zakaZanele, but angazi ngenza njani. Athi ugogo yazini mzama into ezokusiza, hamba ukhuluma noMakaZanele, ungakhulumi noZanele, khuluma noMakaZanele. Ngihambe ngiyokhuluma noMakaZanele, and masikhuluma noMakaZanele asho ukuthi hey into ekanje ngane masikwazi ukuyithathela thina inqumo, kunabantu basemndinini abakanje kanje emele sikhulume nabo. Ngithi kulungile ngizolinda i-feedback. Ayilethe i-feedback uMakaZanele, okay fine. Mayilethe i-feedback bazisho izinto abayidingayo, and bekuyi-last year ngenza lesimo engisenzile sokuthi ngihambe ngiyokhokhela umntwana ngimhlawule. So mangikwenza lokho ngangikwenza and yabo esithubeni la ngihlena aba brothers yabo bawufakaza abafowethu engiphila nabo
ngavele ngasithuka ngathi ngiyothenga iy'mbuzi kwathi umntwana kwengathanga ngiyothenga iy'mbuzi futhi ngifuna ukuyohlawula umntwana wami because kumele ngiqale ngihlawule umntwana wokuqala mise ngiya kulo wesibili, uya-understand. So kule situation engikuyona ngithe uma ngihlawula ingane nogogo lokhu lesingane wajabula ukuthi yazi ngilani lento oyenzile i-right kakhulu and iyona into ezokuvulela iy'busiso cause uma uwenze umonakalo ofana lo kuyadinga ukuthi uclean amagceke omuzi, kulungile. Ngakuthenga konke ababekudinga and if I'm not mistaken bangalisho nabo iqiniso lokuthi izinto zabo babeyidingile bakhetha i-date ngoku-Sunday because of nami ngiyangihlizwe emhlophe and ngiya ngalento ukuthi ngihloniphe umuzi, but ngafika ngo-3 Sunday ngo-3 ntambama ngizoletha inhlawulo because of wayengekho umuntu owayengakwazi ukuthi avuke ekuseni angilekelele kuleyo nto because I have no one, even abantu abaningi they know ukuthi mina la bengihlala khona kwenzakalani ngaphuma ngayohlala la ngihlala khona, uyabona. So ezinye izinto ngihlezi ngiyichaza kumanye amalokhunjana engibhekane nawo just ukuthi ngiveze ukuthi ngubani ngiqhamuka. So mina ngumuntu onenhlonipho, uthando, ngenza sure ukuthi ngiyaqela noma ukhona umuntu engimiyathelile, ngingumuntu oxolisayo. So kule situation engikuyona ngangiseLondon, ngikhumbula kahle njengoba ngiseLondon kwakuyi-event kaDankie Boy and kulo event kaDankie Boy ngangicela abafethu engibabona ngathi bangawazi ukungisiza bafisa ecela ngamseli inhlawulo and kwangena i-call from kaZanele kuwona lo Sunday bethi hey unobaba bafuna ukuhamba kanje kade ngilindile. Ngase ngaveza igama lokuthi eqinisweni njengoba mina lento ngiyiletha akekho umuntu osokwasuka lapho wayobika ukuthi mina ngonile, imina othatha isinqumo sokuthi ngizokwenza lokho. So ngizocela ngibeze because anginabo abantu abazoletha izinto unless mina ngizosuka la ngikhona ngimlethe into zini, uyabo. Because yonke lento ngenza ngoba ngizama ukuthi ngenze into ewubulungisa ukuze ngikwazi ukulungisa inkinga yami nalomuntu esengizwana naye manje. Kuthe kusanjalo njengoba mina ngizama ukulungisa, yabo njengoba ngithi ngizama ukulungisa kanti sengiqala inkinga iqala ngokuthi mina ngibe nomuntu engihlekisana nami sengithola umntwana because angazi ukuthi liphi icala lami kuyona yonke because yonke into ibingokuthula. Mina ngithi ngizama ukulungisa ukuthi ngiclean amaphutha ami kanti ngiletha inkinga because ngithe mina mangizama ukuthi ngilungise icala lami lokuqala ngoba ngifuna ukulungisa icala lesibili kanti kuvuka umbhejazana ngala, yabo. Njengoba kunje mina izizathu ngokusibona because yonke into ibinokuthula ibinepeace, kube inkinga ukuthi mina ngisema ngiqhubeke empilweni kwakhona umuntu osifazane ngisimangihlelisana ngathola umntwana naye. So okay kulungile. Sekusuke emva kalokho usisi lo after ukuthi ngihlawule sengenza yonke into kade kunokuthula wakusuka la kade khona wahamba uphuca ugogo ingane ugogo ayikhulise kusona ngo-2020 kwaze abo 2025 nakhona mayelanda akayilandi ngesihlo uyilanda ngendluzula and uyamlwisa nogogo izinto ayikhuluma nogogo azikho right for ukumbonga, yabo. Because nokho kwaze washo ethi yazi ingane yami ubuhlungu into enzo osanele noma ngabe ingane bekuye yakhe kanjani but mina ngaze nganqaba ukuthi ingane mayidinga ayithathe but indlela sekhuluma ngayo seems like ingane thina siyamphutha or something mayithatha ke ingane kulungile. Qale manje singinenkinga ngama challenges ukuthi ingane ngikwazi ukuyibona, uyanqaba nengane mangizama ukuthi mhlawumbe ngilandelele ukuthi face kanjani vele mina nayasikhulumisani as all akasekho umuntu engikwazi ukucommunicate naye ngikwazi ukucommunicate naye ngengane, yabo. Because eqaleni bengikwazi ukuthi ngifonele ugogo understand everything, yabo. Yonke into bengiyenza even mina ngasuka la ngihleli khona ngihamba ngayokhuluma nomakazanele ngathi i-wrong into eyenzakalayo ma ukuthi mina ngithi ngizama kangaka for umntwana mase uzanele ebona ukuthi use-right asuke la khona ahamba yodelela ugogo kade ekhulisa ingane incane ina 3 months uzoyithatha ingane isikhule kangaka mayithatha akabonge ngisho ubonge if engalu uzanele wayengakhulumanga nami uthi baba kaSibongo bengicabanga ukuthi ngoba mina sengingakwazi ukuhlala nomntwana bengicabanga ukuthi uSibonga kube ukuthi uyabuya azi kumina wena njengoba kwakho umdingi mhlambe usho ukuthi umdinga nini simlethe kakhulu but sengicela ukuthi ngihlale nengane manje amagama kanjalo ayizongikhombisa mina ukuthi uzanele lento ayenza uyenza ngenhliziyo emhlophe futhi akawule namuntu but inganovita nohambo oyilanda mayilanda walwisa ugogo ukhombisa ukuthi nje yonke leminyaka ugogo nje bade ehlele ngane ugogo kade ehlele ngane kwi-lockdown sacrifice isikhathi sakhe for i-lockdown yonke and yantu ugogo honestly speaking yamphatha kabuhlungu because ugogo ngambona ngisho ukuthi akekho right and nami ngabona ukuthi kuzomzisa ubuhlungu ugogo ukuthi mina as much as ingane ngiyithanda sengibonakala ngilongiya kuzanele ngiyolibukane nengane as if ngibhikishe ugogo, yabo. So mina mangizama ukulandelela ukuthi ingane ngiyithole zanele ngidinga ingane kanje uzanele ngitshene inhlamvu ezamehlo ukuthi ingane ngeke uzuyithole, yabo. And mina inhlamba ayikho inhlamvu zanele angithiwanga ngayo mina uzanele wayekade ngitshela ngisho emehlweni ukuthi
uyifunani ingane ungayihlawulile ngingakabi nawo amandla yabo alikho igama ngalazi uZanele ubekwazi ukuthatha ingane yena emafama yabo aye emafama engangi-updateile athi indaba kumele kutsheneleni because vele ingane uyihlawulile mina inhlamba kade and during those days benganayo ipower even namanje anginayo ipower because mangicela ingane ukuthi ize kagogo uyangitshela ukuthi ingane ayiphindi soze yaphinde yaza kagogo so if yena enqaba ukuthi ingane ize kagogo because kagogo kufanele ukuthi la khona ingane ekwazi ukuthola khona uthando lababa because kufanele ukuthi sikhaya yabo khona ngihleli khona mina ngiqashela angikwazi ukuthi ingane ngizohlala nayo because mina angikwazi ukuhlala nengane and mina ngumuntu esilisa ingane isancane idinga ukuthi ibe khona umuntu wesonke njani wesifazane eduze kwayo yabo so into la imasiki kanje ithi kanje uqale ngene ingcingo and ingane njengoba kade ihleliswe ngesikhathi ifunde eGoldens and mayifunde eGoldens ihanjiswa umngani wami uBanda Mkhombe ofana nomfowethu and ihamba every time ekuseni clean everything and stuff useyithathileke yena seqala ngene ingcingo kubani kumalume wengane lo ohambisa ingane omfowethu ubhuti wami efezi kilane bakhala usisho ukuthi ingane ayihleli kahle kanjani njengani sihlezi balethe ingane this even ngisho uMakazanele ngikhuluma naye waze washo athi wrong lento enziwe uZanele because ingane uyayihlukumeza ingane kubeka ithethise ngisho phambi kwami kuhlezi sixabanela lezo zinto because ingane yami special child yabo okay kulungile sekusuke emva kalokho ngihambe ngiyolandelela lapha kothisha esikoleni ebangitshela eGolden uthe ingane ngilane kuyabona ukuthi ayisekho esandleni sikagogo and asikwazi nathi ukuthi sithi ingane ithathe yena engafuni yabo ngabuza othisha ukuthi thisha kwenziwa kanjani mawukanje wathi hayi hambe kwi-community advocate yabo ngahamba i-community advocate yabo kulindwa incingo kuyalindwa ama-process begejane ikhathi sothi mina ngikwazanga ukukhava because le weekend kade beyidinga bengisebenza so mhlawumbe ngigcine ngakwazanga ukukhava isikhathi zonke lezo zinto but ngizongigqiqa sathi sagcina sesifika so-2 enkantolo ukuthi sihambe khuluma isimo sezwe kwazi ubathi honest why nina nobabe ningakhulumisani ukuthi ingane ngihlela kanjani ukuthi excuse me niyibona kanjani but amagama wakhe phatha ingane yakhe ngikiziye kagogo so if mina ngingenalo ilungelo lokuthatha ingane ngiyise kagogo la khona nami ngikwazi ukuthi ngithole i-comfort zone ukuthi ngihlale nengane so shuthi mina every time kuzomela ngisuke mangifuna ukubona ingane ngihambe ngiyoma lapha kubo ngaphandle egcikini ngijole ngime sakujola noZanele yabo so into engayenza mina ngathi mina mfethu ngoba mfethu uyangilwisa ngengane yabo so wena yonke lento uyenza ngoba futhi unenhloso ethize but mina icala lami kuyena angilazi but i-case mina engiyibone ngathi uthi yonke lento umsosa wayo ukuthi mina ngathola umntwana komunye umuntu uya understand hayi ngoba mhlawumbe yonke lento le kukhona inkinga enginazo engibhekane nazo because of ngihlulwa uthando lokunakekela umntwana ingane kahle mina ngihluthulwa ngenhliziyo because uyangazi ukuthi ingane ngiyayithanda and yini enganzima ukuthi ngikhulise ingane ngamandla asethe ungidlondlobala ekubeni ingane bengikwazi ukuyenzela ngamandla angekho umbuzo wami lapho because ayikho into ebengayizami ingane ngisho indlela ebigqoka ngayo bengiyigqokisa ngokusuka othandweni ingane bigqokisa komuntu omdala incane but into ebuhlungu kunzima ukuthi umuntu wesilisa umlalele uma echaza istory sakhe but even ngisho ama social worker phakathi kwi-community advocates azasho ukuthi akujwayelekile ukuthi kube umfana olandelela into efana nalezi because awazi ukuthi one day kuzoqhamuka istory efana nalezi ngisho uma wakho uZanele ufakazi ngaye ngasuka la ngikhona ngaya kuyena ngathi ma ibhlungu lento enenzayo ukuthi ningiphuca umntwana ngale ndlela ningiphuca washo na wathi irongo ngane yami but nathi ayikho into esingayenza because uma wengane and futhi enye into uZanele ingane ukuyayishare ingane uyayithethisa ingane this and this and uZanele akanalo uthando lomntwana ngale ndlela ingane bihleli ngayo kagogo ngavesa igama lokuthi into ebuhlungu gogo kusasa mangahle kuthiwa siba nenkinga uMakazanele ukuthi wena ngeke ulahle uZanele ngenxa yami but iqiniso deep down uyazi ingane uZanele akumele ngabohlala nayo ayikho into engayizamile the sad part wonke le nto engikuyona ngangiyibonile vele iseza ukuthi ngeke la ngiyophetha kanje so mina umbuzo wami uthi ngangasuka ngondle umntwana ngihlawule umntwana ngothando lenhliziyo lokuthi ngilungisa amaphutha ami but ngibe ngihlulo kondla umntwana umuntu olwa izimpi zakhe ngengane uma wengane mina ayikho into engihlulayo ngomntwana ayikho into engihlulayo futhi ayisoze kwakhona into engihlulayo ngengane ngiqiqe ngisho inkantolo ngifaka umuntu enkantolo just because ngilwe le ndaba yengane even nabo phakathi bayasho ukuthi indlela mgilane engabalula ukuthi nenze nibonisane ngale nkingi iyodwa ukuthi niyanothi ukhulumani ukuthi ingane nihlephelana kanjani insuku but umuntu okuyena kumele ngaba uyadecide uyena okhipha isinqumo uthi yena ngeke ingane yakhe iphindele ibuyele kagogo why
why ngikiphindele ibuyele kagogo yini lengaka cause ikhona la mina engikwazi ukuthi ngithole access ukuthi ngikwazi ukuyibamba ngendlela ekuyiyona cause angikwazi ukususa ingane lapha ngizoyibeka la ngihlala khona ngihlala ngedwa and ingane idinga ini uthando lomuntu wesifazane because is special child. Ngikhuluma nje lento le kubhlungu inhliziyo ngoba egcineni kosuku even noma ngathiwa ngiyayichaza indlela engiyichaza ngayo akekho umuntu ongazwa ubhlungu obusenhlizweni ngale ndaba ngami because ayikho into engingayenzi and I have no backup, I have no one and uzanele everything ayenzayo uyenza ngoba uyazi ukuthi umuntu wesifazane. If ekunenhliziyo yokuthi mina ulungisa ubulungisa phakathi kwami nengane why izinto engazenzi ngendlela mina engicomfortable ngazo why kunzima ukuthi ingane ithi ukuthi mina ngidingela ukuthi ibuyele kagogo ingayi kagogo because kagogo ila ikhuliselwe khona vele kagogo ila ikhuliselwe khona yini enzima ukuthi ingane uma ngicela noma ngathiwa yisonto elilodwa ngicela ibuyele kagogo kuphela but uyangitshela mhlawumbe soze ingane yakhe ibuyele kagogo. Iyona into ebuhlungu leyo kuyona yonke lento but nami ngichaze iside lami ukuthi sonke le story ndoba sikanje kahle kahle sifike kanjani kuyona yonke lento and umnikazi wendaba hayi ngobani ulwizimpi zakhe ngengane kuphela yini ngaba engangihlule kondleni ingane ngamandla asethe ungidlondlobana ekubeni ingane bengiyenzela yonke into ngamandla angekho. Ngihlezi ngigqugquzela ukuthi abantu abazwani abantu abathandani abantu abaxolelani makukhona inkinga but mina futhi ngizohlulwa ukuthi ngondle ingane yami kanjani. Yini engangihlula kuloko yini engangihlula kanti ngikwazi ukuyenzela ngamandla angekho. Every time mangizosuka la ngikhona ngiyakazanela kwenze siyaxabana ingane ngizoyifica ingcolile mangikhulumela lonke athi indaba ungayithathi ingane yakho ambohlana and ayikho inhlamba angangibizi ngayo and yonke into ebuhlungu yonke into amagama wakhuluma ayaphe enhlizweni. Sasa ngizothi masekwenze bese kuthiwa umgila nosha umuntu wesifazane yini ezokwenza ukuthi mina ngisinde kuyona yonke into ngcono ngivala umlomo wami ngiyithulele mase enza lento engigcolisa igama lami. Uma yena engenayo inhloso yobubi kulento ayenzayo ngabe uyakwazi ukuthi athi Mgilane mawukuthi ngane uyayidinga mhlawumbe kulokho ngicela ukuthi ungazise early because kungenza sibe nendlela e1 no2 no3 no4 because even nogogo today uyasho ukuthi isizungu sengane nginaso Mgilane khuluma no2 but yena lo muntu emele ngikhulume naye asikutholani ngokomoya and ayikho into ebangwayo ulwa izimpi zakhe ngane ngengane. Ilokho mina ngikubonile because yonke lento le iqale ngokuthi mina ngithola umuntu wesifazane ezosima ngihlekisana naye ngithola umntwana eceleni kuphela iqale lapho yonke inkinga yami naye. Ngiyabonga. Enganzakuthi uMgilane-ke akaneme ngemva kokuba-ke esondle ingane for 5 years uma wengane wayithatha uqeda manje uthi ey'nkundleni zokuxhumana uMgilane akondle. Nganzakwethu kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba uMgilane akalishoyo ukuthi-ke owesifazane usemondlela ingane for 5 years lona wesifazane engazi nokwazi ukuthi ingane ilala idleni ingane injani ingane iyagula ingane iyaphila injani. So after 5 years useyayithatha ingane akasafuni uMgilane ayibone bafuthu kuhlezi kugxekwa kuthiwa amadoda ayizinja amadoda awalungile but nithini ngesitori salo mjitho bafuthu. Ngicela ukuzwa ama-comments sihlangana laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho kuthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le-channel yethu Dango. Sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.